Haleluya. Ndibaza ko bari bamubwiye ko nimba yatanga haleluya. Uyu mwaka gano umwaka udasanzwe natambuke hano imbere kugira ngo haleluya haleluya haleluya. Dushimiye Imana kubw'uyu munsi mwiza. Nubwo mwakoze ijoro ry'ubusabane, ndabizi ko yari itariki ya mbere mwayigejejemo, ariko uyu ni uwa gatatu. Twavuga ko ari nk'uwa mbere kandi wo gutangira umwaka. Tunejejwe no gutangizanya namwe uyu mwaka. Turabakunda kandi bivuye ku ndiba y'umutima. Namwe murabizi. Turabashimiye ko namwe mudukunda, badukunda. Haleluya haleluya. Imana yo mu ijuru bampera umugisha. Murakoze. Tibiba byoroshe wenda ubwo n'ubwa mbere, ariko ubutaha ndabona azabishobora. Imana ishimwe ku bw'uyu mugoroba mwiza Imana iduhaye. Imana ishimwe ku bwamwe bwe mwese mwashoboye guterana uyu mugoroba. Arabivuze ko itariki ya mbere yararangiye, ariko kandi ati uyu ni uwa gatatu w'icyumweru dutangiye. Natwe tubifurije umwaka musha muhire. Imana izakomeze ibarinde, bakomeze ibahe gutera imbere mu mubiri no mu mwuka. Hanyuma turabashimiye kubwo kutwakira no kutubwira amagambo meza. Mu by'ukuri kudukunda turabizi, mwarabitweretse mu bikorwa, si ibyo gushidikanya. Hari ibintu abantu baza bavuga bakabivuga ku magambo gusa, ariko ndabizi abashumba b'iri torero badusuye tukiba i Burundi kenshi, kandi barabitwereka. Bishop ni kenshi yagiye atwereka urukundo dufitiye. Nigeze kubwira umuntu umwe, ndamubwira nti uko nza mbona unkunda njyewe sindagera kuri urwo rwego. Turabashimiye pe, nubwo tutokomeza ngo tubivuge, ariko imitima yacu irabizi, n'abana barabizi kuko tubibabwira. Muri inshuti zo ku mutima, kandi kenshi iyo mudutumira n'iby'agaciro, ni ukuduha agaciro kanini cyane. Aha si umuntu wese wahaguha, kandi ahaguhaye n'ibyishimo bikomeye, tubiha agaciro. Ni nayo mpamvu guhakana bitoshoboka, keretse igihe bidashoboka. Ariko igihe cyose gishoboka, ndizera neza ko ntabwo tutazabitaba. Bitewe n'iki? Bitewe n'urukundo mugenda mutwereka. Turabashimiye rero. Duhaye ikaze mwebwe mwese, kuko nabivuze, duhaye ikaze n'abagiye kudukurikirana ku murongo w'ikoranabuhanga. Turabishimira namwe. Imana ibaheze umugisha. Nakiriye uriya mushitsi mwakiriye uvuye hanze, n'umwishwa wanjye rwose pe. Apana umwishwa urya bazaba nyine wo gutoratora nk'iriya ngo mufitanye amasano yiriya. Naje nishimiye. Buriya nicyo gituma nzananga kwicara uko twicaye, kuko iyo mutamwakira sinari kumenya ko ari hano. Nza nkunda ngo nicare ndeba abakristo, kamenya abinjiye kamenya batinjiye. Ariko nyine niko bimeze, ariko simbabwira muhindura. Ariko uko bamerera n'abaho ngaho uwo baturuka inyuma, icyo yabakorera yo kibakorera. Kubera ko mutabona nyine bene uko nguko. Ndamwakiriye, nakiriye mushumba Rwiyereka. Nawe buriya turavukana, buriya nawe n'umwishwa. Urumva ko hari ahantu tugenda duhura, ariko ibyo si byo cyane. Ahakomeye ni kuri Yesu Kristo.
Imana imuheze umugisha. Noneho rero reka dusome ijambo tugiye gutangizanya ry'umwaka. Niko batubwiye ko ariyo ntego cyangwa se ijambo nyamukuru ry'uyu mwaka. Nanje niyongereho tube nk'abaryiganaho gato uko Imana iri buze kudushoboza, kuko hari igihe titre izivugwa noneho bikagora abantu kubyumva, kubitahura. Ese bishaka kuvuga iki umwaka wo gutera intambwe? Tera intambwe gute? Ijahi, ivahi, hanyuma iganahi. Ese cyangwa dutera intambwe habaye iki? Ese hari amakondisho bisaba? Ni ukugenda gusa? Bene uko nguko. Reka nanjye dufashanye kuri byinshi bimaze kuvugwa, nanjye nongereho. Kuva 14 ibice 14 n'umurongo wa 14 kugera ku 16. Hanyuma turaza gusubira gusoma Kuva, ni ikindi cyanditswe nongeyeho, ibice 8 umurongo wa 23 tugere ku murongo wa 24. Nakiriye n'abari abene data bakamera ngira ngo ubu byagenze neza, kandi nabo bashitsa ubu butumwa bwose nibo babujyana abantu bagakizwa. Imana ibaheze umugisha kubera ko mubikora neza, mubikomeze gutyo, nubwo namwe bibinjiriza nyine ntangorane. Dusome rero. Uwiteka ari bubarwanirire namwe mwicecekere. 15. Uwiteka abaza Mose ati, niki gitumye untakira? Bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Murongo wa 16. Nawe umanike inkoni yawe, urambure ukuboko hejuru y'inyanja uyigabanye, Abisirayeli bace mu nyanja hagati nko ku butaka. Kuva 8 murongo wa 23. Haravuga ngo reka tuje mu butayu tugendemo urugendo rw'iminsi 3 dutambireyo Uwiteka Imana yacu uko izadutegeka. 24. Farawo arababwira ati, ndabareka mugende mutambire Uwiteka Imana yanyu mu butayu, icyakora timuzaje kure cyane. Muze guca akarongo kuri ako kantu, mugende ariko ntimuzaje kure cyane, nimunsabire. Kuko umushumba yayishuriwe akagira iyerekwa, agahishurirwa n'Imana, akabona ko iri jambo ari ryo tugomba kugenderaho, kwishingikirizaho kugira ngo tubone uburyo gusoka. Ndumva hariho abantu bato bimenya gusoka n'uruzitiro. Abantu bazabubaka uruzitiro bakazana ibindi biti bagasoka muri. Nuva nari nshatse kuvuga andi magambo dushigikiriza kuri iri kugira ngo rigire ibisobanuro. None rero ngo n'umwaka wo gutera intambwe, ariko ndaza kongeraho kubera ko nagumye ntekereza cyane, ndatekereza ndavuga ngo ese intambwe imwe umuntu ayiteye yagera kure? Intambwe imwe umuntu yongereyeho indi, akongeraho indi, byakwitwa kugenda. Birumvikanye? Intambwe imwe uyongereyeho indi ukayongeraho indi, byitwa ko ari ukugenda. Noneho nza kubihuza, ndagenda mbihuza, ariko cyane ndagenda kuri iri jambo rivuga ngo ube umwaka wo gukomeza kugenda, utera intambwe ariko ukomeze utera intambwe. Imana yabwiye Abisirayeli, iri jambo ni jambo bakoresheje ryiza wenda ryo kugira ngo abantu baryumve neza, ariko Imana ivugana n'Abisirayeli. Imana yabwiye Mose ngo bwira abantu ngo bakomeze bagende. Niko Bibiliya yavuga, babwire batere intambwe ariko intambwe idahagarara, bakomeze batere intambwe, bakomeze bagende.
ariko mbanze ngaruke ku ndirimbo abaririmbyi baririmbye. Mbega indirimbo we ese nakanditse mukabyaramo indirimbo mwaririmbye ivuga ngo ntiwemere ko ngo umwanzi agira gutakunya. Noneho hazabiye abaririmbyi baririmba kabitegereza. Noneho nkibaza nise aba bantu ibyo baza baririmba baza babyumva bise na yangoneka yari kwisoma Bibiliya, yari afite Bibiliya kandi yari kwasoma kandi ayasomana umwete ndetse abishaka anabinezererewe. Bibiliya ndiza yama isobanura neza, ariko kurinda afata Bibiliya akayisoma kandi akayisomera mu modoka ntugirega ngo byari ibyo bene ibi bintu, ariko ngo ayisoma uko ayisoma ndiyumve, uko asoma ndiyumve. Araruhagirirwa umugisha, abona umuntu umubaza ngo ese ibyo usoma urabyumva? Aba umugabo w'igitangaza iriya ngone yamavuga ngo simba ndabyumva gute nta muntu ubinsobanuriye. Ngo ndiwemere nk'umwanzi ngo abanyaga iby'agaciro uko ndabyo none banje ndibaza se iby'agaciro murabizi? Ese ibyo muhamuririmba iby'agaciro tubigaruye tukabigarura neza tukabivuga mwosanga hari ibyo mwanyazwe, kandi indirimbo muhamuririmba ariko mubuze basobanurira ibyo by'agaciro umwanzi atagomba kubanyaga. Umwanditsi yaranditse ngo shika sana ulicho nacho, ngo ukomeze icyo ufite kugira ngo umwanzi atagira gutata kikwaka. Bibiliya ngo twihisha agaciro k'abagaragu bike. Muzi ko umwanzi yatunyaze kwiha agaciro. Pere kuri cyo cyonyine gusa, kandi iriya ndirimbo si ikintu ndetse nagiye gufatira kuri ako, ariko kandi kabanje se yariko ngo numujura ngo nuko gusa ahantu ndariko numva nyine naho ngaho, ahandi naho muhe microphone cyangwa uhavuge ndahavuze neza. Nanje numvise ko nezerewe mwavuga ngo amen. Amen. Nza nshaka rimwe na rimwe za nkunda ngo dusobanurira abantu, kubera yuko kuririmba ni bito gutahura no gusobanukirwa no kubishyira mu muti nicyo cy'agaciro. Satani yo tureka tukaririmba tukanatamba ariko tutazi ibyo ari byo. Icyo dushaka ko abantu bakora ibyo bumva n'ibyo bazi. Sema amen. Hallelujah. Murahari ngasubira mu papa winjira mu rugo rw'intama. Nushaka kuba nkuririmba nikako kwiza. Winjira mu rugo rw'intama atanyuze mw'irembo, uwo n'umujura agambirira gutwara ibyo ufite. Oya ntiwemere ko umwanzi agutwara iby'agaciro. Cyara ntiwemere ko umwanzi agutwara iby'agaciro. rekera umucuranzi yagiye ku ishuri nani wari kuririmba yagiye bagiye ara yasohose. Control. Njyewe ndi umushumba, ndi umubyeyi,
uriya ndabakunda cyane, nicyo gitumaga naringiye kandi nza mbona kurikira ijambo ry'Imana, natwe haririmba tuba tumukurikira, agiye kubura tuba duhombye. Ni ngombwa rero umuvugabutumwa agiye kuhaba nuko kumucuranzi simbamenye iyo agiye nawe no kuberekera gutyo, ariko nawe naze nanje namutegereye hacuranga none se we yoja gucuranga tugasohoka we byo muryohera. Nico rero reka twe dufashanya twese, ninjya kubwiriza nawe aze hano nawe nacuranga natwe tube hano, yo curanga tukama duceceka yo bireka, siko biba bimeze. Ibyo mbikoze k'umubyeyi n'umushumba mu rukundo, ngira ngo bigende neza. Turacyari kumwe, tugiye kuganira rero gutera intambwe. Imana yabwiye abanyisirayeli bamaze kuza bageze mu butayu bahura n'ibintu ngo arangize, Imana ngo irabitegereza, ibona bacitse indege, ibona bagize ubwoba, ibona bagiye gusubira inyuma, ibona ko bararira, abagore ko bararira. Kandi kuriya muzamubona muzotegere neza utarabigenzura, abagabo ndibaza barira kimwe n'abagore. Hayi saturira gutandukanye, n'abana nabo ntibaza barira nk'abantu bakuze. Inka n'ikimasa ntibiza byabira kimwe, n'inyana z'imitavu na za nyina ntiziza byabira kumwe. Ibyo bintu byose kari kabaye akavuyo k'inka kwabira, ihene guhebeba, intama gutama, abadamu kurira, abagabo kurira, abana ko bararira. Hari ibintu uko iyo tubivuga biza bisa naho byoroshe. Ngewe narabibonye rimwe duhunga muri 96 duhunze intambara, mw'abantu b'Imana mwe turahunga duca mu kibira ndobo, ni uzumenyera amakuru y'ibintu. Mbanze ngaruke kuri ibintu bigera kuri 4. Intambara tugira tiziduturuka inyuma yacu, ahubwo zituruka imbere. Mbisubiremo, ndavuga ibintu 4. Intambara tugira, intambara zidutera ndiziba inyuma, ziba imbere. Nicyo gituma no kugenda iyo bavuga ngo dutera intambwe, tibavuga gutera intambwe dusubira inyuma, kuko inyuma nta kibazo. Batubwira gutera intambwe tuje imbere, kandi ni intambara ziri. Icya kabiri, ibitubuza gutera imbere, ibitubuza gutera imbere ntibibi inyuma. Ibitubuza gutera imbere bibi imbere yacu, kandi niho twaye tubwirwa ngo dutere imbere tuja. Tibizoroshega, nico gituma ngiye kubabwira ibiri hari imbere. Hazabigiye abantu bavuga, abantu bakazamumva ngo n'umwaka wo gutera imbere gusa, bakagira ngo none ngo niko kwigendera gutya gusa. Imbere niho hari intambara, n'ibitubuza gutera imbere biri imbere. Mushumba yabivuze hari akantu yaratangiye avuga ubuzima bw'imibereho y'intambara. Yaravuze ati Imana yagukoreye ikintu, kirya kintu kiza kiva mu izina ry'Imana, si inyuma ni imbere. Nuko tuba tuvuga abantu bakwamagira ngo gutera intambwe akabageziri. Icya gatatu, ibiturwanya byose, ibiturwanya byose mvuze byose tibibi inyuma bibi imbere. Kandi uraza kubisanga Imana yari kwibwira Abisirayeli ngo nibakomeze imbere hariho ibibazo biteye ubwoba. Niba tubwirwa gutera imbere, niba tubwirwa gutera intambwe, timugire ngo gutera intambwe iyo twaye tuje ngo ni amahoro. Oya, ariko ndaza kubabwira ibizadufasha. Nibikunanira bizakugora gutera intambwe muri uyu mwaka. Nibikunanira bizakugora kugera kure. Cya gatatu, cya gatatu nari maze kuvuga. Icya kane, nari mvuze intambara, nari mvuze ibitubuza gutera imbere,
narimvuze ibiturwanya byose. Icyakane abaturwanya bose ntibaba inyuma, baba imbere. Nico gituma Bibiliya ivuga ngo abasubira inyuma. Buri umuntu asubira inyuma afite impamvu yatumye asubira inyuma. Hariho ikiba cyamugaruye, hariho inzitizi ziba zamugaruye agasubira inyuma. Kandi rero Bibiliya yamivuga ngo basubira inyuma, ngo umutima w'Imana ntuzugira gute, ntuzubishimira. Abaturwanya bose mu myaka nabaye ubushumba, nta muntu nabonye undwanya uturuka inyuma, ni imbere. Ni imbere. Abaricyo gituma umuririmbyi yari unje imbere Mana isumba byose, je tandege nke muri iyi si ko ndumwimukira, unje imbere, unje imbere, mbere ikabinyigira, Yesu mbere ikabikingira. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Turacyari kumwe. Uyu muririmbyi yarayishuriwe abwira Imana ngo unje imbere Mana isumba byose, ndi imbere. Yarazi ko imbere ariho hakomeye, yarazi ko imbere niyo hari ibintu, imbere niyo hari ibisubizo, imbere niyo hariho gutabarwa, imbere niyo hariho kuzamurwa, imbere niyo hari wishurirwa, imbere niyo hari imbaraga, imbere niyo hari ibyiza, imbere niyo hari ibisubizo. Araririmba ngo unje imbere Mana isumba byose. Sema amen. iyo Ngiye kubivuga ibikurikira. Undi araririmba ngo urugendo dufite, nurwo kuja mwijuru, umukiza niyari nanjye nkwiye kujayo, kandi umunsi zabangezeyo zamuhimba azashimo riwe wanguza amaraso. niba turimo turavuga ngo dutere intambwe, niba turimo turavuga ngo dukomeze urugendo, cyane cyane ndavuga mu bintu bijyanye no mu buryo bwo mu mwuka, ndavuga mu bintu bijyanye no mu buryo bwo mu mwuka. Ibindi by'iterambere bazabibabwira abandi bazaza nyuma yanjye. Uru rugendo, izi ntambwe dufite sizo kuja mu Buraya no muri Amerika, ni urugendo rwo kuja mu ijuru. Dutere intambwe twaye tugana mu ijuru. Utera intambwe ugiye kugera mu masezerano y'ibyawe, bazabikubwira. No gucakira imigisha bazabikubwira. Ariko nimuza mundanga ukunguko atari kuvuga ngo nukubahenda henda ngo tubahungure. Bari abapagani bose babaka amayetaje, hari uri mu kubabwira ngo bagiye gucakira imigisha. None tuze tuza tubahunguza ibyo ngibyo, abari byo bibazana ngo muje musengero, ngo tuye kubabwira ngo mugiye kugera ngo sawa, nimwubaka amayetaje, nimubona amamodoka, Imana ihabwe ishubahiro, nimuzamuke, nimba mugera hehe nzabuhamenya nuko aho wifuza. Uzaba abandi bari hano hanze ifaranga bafite. Tubande twumvishe urugendo dufite n'urwo kuja mu ijuru.
umwaka wo gutera intambwe, sema amen. Ni umwaka wo gukomeza urugendo rwo kuja mu ijuru.